Disclaimer. The views and opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect the official statements, policies, or any form of agreement. Any content provided here are by the authors are of their own opinions. Okay, loko se isukile ne TIMENEMENE ta ka Gaza ti hlangane kahle na tinyungubyiseni Vatsonga va famba kahle na Shangani genge partnered with Bungeni in hikula hile ka TIMENEMENE ta ka Gaza. Yeah, okay, so podcast ne? Yes. Leyi ngele ku kuleni ndlela ngono chavisa ngopfu. And ikulisiwa hi n'wina. Yeah. Yes. So ka podcast leyi vanhu vo tala ne la ku vheta hi kota ku va hlamuseta a hi timhaka to expose swilo. Yes. I timhaka to vulavula hi mahungu lama ngele ku trendeni a ku zondi munhu. A zondi munhu ne. Ma twisisa nyana ne? A ku zondi munhu hi vulavula hi leswi ngele ku trendeni. Mastizisi loko ve kuna munhu anga lumiwa rama hi va hi khe hi vula ku mani I lumiwe rama. Yeah swi fambisa sweswo na ku twa papa rhungani sweswiwani a va la ku hi tirapa ngwenya hi papa rhungani a xi kwate ngopfu papa rhungani a xi twisisi ku ri loko xi khe xi rhuketela Gaza Boxa ka Mike mara xi va xi langutisi mina a xi nga ri sure ku ri Gaza Boxa I mani ka hina vambirhi. Yeah. So I pulani hoyi hi loko vo hi hlolela va ku vesoli manulu u lovile iya kaya sifahleko saka titlava si ri metsi ka modimo riyaya timhaka leti nga kona moya wo vona wu etlele hi kurhula soli manulu. Eish. Yeah, va ri vulini a va vulavula hi soli muhulu. I think va chava ku vula mavito ma vanhu ne. Va vulavula hi soli muhulu laniwani. Ni voni xipapulani xin'wana xi nga huma va ku ve ri a nkosini wa soli muhulu a va ni lavi. Nele mucatweni wa Magegexi a nga laveki. Eish. Ku ri ndumi hi ku na nomo kahle ka ni. I munhu wa nomo I vulavula ngopfu I na vudyela I dyela hi mavito ma vanhu. Oh guys ka timhaka to dyela ne. Okay. Mavata Hagiyazo. Mavata Pastor Hagiyazo. Hagiyazo la. Ku yi philani a fika xaveliwa suit a landa. Tsena ku ri na ku dyela Brian mina I tshama hi landini. So ka ta vula ni mucato wa Gagaxa wa saseki swinene. Ku na lo a vona ku nga ri ku na swin'wana swo hoxekile hayi. Suti a yi ri kahle swona. Dress a yi ri kahle swona. Madyelo a ma ri kahle swona. Mara ntu un'wanyana a fika ku suti leyi a swi endla nga ri metric dance. Why? Van'wani va ku black and white nga ku ya kosini. Eish. No. Mucato loyi a wu saseki swinene. A wu ri kahle mucato na khekhe ra kona leriya ro hindza na boti July hambi boti July yimini a khekhe leriya ri hindza. So tani namuntlha loko hi ka vulavula hi ku Vatsonga va tikhoma hi ndlela yo karhi na doctor va kona laya. Dokodela. Na vona va faneke va hlamula doctor ku va swi vonisa ku yini. Ku na mazingelele ne.
uma bush mara sulu ku vanhu va ka bush va tikhomisa swona a hi vuli swona a hi vula ku a bushi i mazingelele na ruli va nga rongo mara lava n'wana mi rayi rula mi n'wi tivi so hi ku namuntlha vulavula hi vatsonga chairperson yi kwi chairperson ya tinyungubyiseni ya chairman lava mi ta veka mavonelo ku ne swona ku tani hi vatsonga mi malaya ka mike chairman mi swi vonisa ku yini matikhomelo ma mazingelele ma ku xivhekula phela i le ku xibhekuleni ya i vanhu va ku rhandza swo yisa lava marvo a ku na un'wana la n'wansati hi kike n'wansati a hi kumeni n'wansati wa yi-1 a ta kota ku hi byela ku u titwa njhani hi matikhomelo ma mazingerere loko a vona mutsonga un'wana a kha endla leswiya tana machava ku gonya xiteji machava xiteji hlahla na ku tshemba va le ku lunghise ka mike loko va lunghisa mike khandiya yes girl yeah yeah yes xa presiwa kwalano mugel xa presiwa mugel mi timi mike halexi mugel u phahlini loko suka why swo ta timeka loko i fika okay va swi twa yes mi titwa njhani mi nga va vutisa mi titwa njhani matikhomele ma mazingelele tanihileswi a nga mutsonga na n'wina mi ri mutsonga ende matsonga ma dumi ku tikhomisa hi ndlela yo karhi se n'wina mi titwa njhani ku vulavula ka ntiyiso hi matikhomelo mazingelele a ni voni xi xo huma endleleni ndzi kombela ku nyika mavonelo xikongomelo na twala ni yes ma mina mavonelo xikongomelo xo va ni vula swilo swo soniwa kumbe ni hlamula so i ku hina vanhu hi nga swo loko hi vona munhu loyi hi vona kumbexana i vulavula ririmi ro fana na hina endla swo ka swi hoxekini ma loko swi endla hi zodwa wa vantu loyi a nga muzulu a swi hoxekangi se swi nga hoxeki na le ka mazingelelo tani loko swi nga hoxeki na le ka vanhu van'wanyana ina i mutsonga mara a swi vuli ku matsonga hinkwawo ma the way yena i lo vona ku ri swo leswi nga ta n'wi hanyisa swi n'wi nghenisela mali hi ku xi bvekula inkomu okay yes girl yes girl okay doctor a ni swi tile ku ri ndaka ni veka doctor Dokodela. a khonini ne mo yimisa voko or mi nga ri yimisi i madokodela i madokodela hinkwawo hi madokodela hinkwenu na dokodela ra thicara ra mina ra blue ribbon ni kombe ku nyikiwa chance i dokodela ra thicara ra mina ra blue ribbon dokodela mi tlangi nkarhi wa n'wina no bula i munhu wa kahle ngopfu okay madokodela mi lava ku vutisa n'wina sweswi tanihi vatswari ne yes tanihi vatswari no fear no favor loko ku ri mi ri matikhomelo mazingelele ma kahle yimisani voko loko ku ri a ma kahle mi nga yimisi hi 2 second yalini 1 2 swi ri a ma kahle mugel a winangi right Okay. hi ndaka yeleyo ku na n'wani ve i gogolelo mangu ta gogolelo hi lava va xinyamana swona va ku loko mi la ku khendla mi ya ka vona gogolelo ka khendliwa la hi hanya eka nkarhi wun'wana wa dangerous too much okay and I feel like loko vanhu va humini maybe se va ti tiyunivhesiti phela laniwani n'wana n'wi hanya bya yena laniwani yeah so a ni hina hi vanhu vo investigata ngopfu hi loko ni ya investigata ni ya huma hi gogolelo one day a kwatini navusiku ku ri navusiku so yeah a kha ku u ya nambyeni u ya pepejela vanhu a ni tumbeti okay ivi ni texta ni n'wi xavelela ni ku vanhu lava hi ku a ni va tiva ni ku please va tweleni vanhu lavaya then a ku no it's fine ta va twela mara ivi se ni ku hayi mo ni mi vitana ka podcast hi ta vulavula na n'wina hi fika hi bula na vona hi lava nga vulavula hi ku khendla se futhi hi tlhe hi vuya ka mhaka leyo xana ku va munhu a khendla swi bihini and hi ku ya hi vona veterini
a ku na ku dlaya vanhu hi leswi va nga vula swona. Ku khendliwa. Se mhini la ku twa ka n'wina sweswiwani ku hi ku ya hi n'wina a ni thekinoloji ya vatima ni yo khendla. Yes, yes. Mi vona swi ri right na ku munhu a famba ya kwala ya bohaboha swa yena ku a ta va na mali mara lexi nga tsakisa hi gogolele yi te ku na price, you will pay the price at the end of the day. Yeah. Wena n'winyi wa swona. So ni kombela wa one loyi a nga ta fika ya Mike say right a nga ta la ku vula ku yena u ri yini ku khendla. Dr. Makamu mi right. A ku na un'wana ku vula hi le university la musi ma presenter emhle. Yeah. Okay. Ai tu. Ya ka dokotela. Hi mavonele ma mina loko munhu a kala a teka xiboho xa ku yena u ya ku khendleni u va a ngo pfuka nampundzu nje ya ku bulumuko aya i va a vi na njhekisano na ku kayakayisana ka mihleketo ya yena na vusiku loko a tlela ivi hi swiyimo swo karhi a ti byela ku swo antswa ni ya khendla. Xo biha i ku va loko se swi lava ngati ya vanhu lava u nga fambangiki na vona. Loko ku ve ku khendla lokuya u pfuna yena tani hi ku ya hi leswi hi marito lama ma vuleke ma nga vuliwa hi gogo va ku a ku na ku fa ka munhu a ku na ku dlayana. Loko ve yena swa n'wi pfuna a ni ye a nga ta hakela ndziho luwa vo ngo u ta va u ri kona ku a ku na nchumu lexi munhu a nga xi endlaka ku ri hava switandzhaku. So loko ve swi vuyela yena loko ku ri u landze nyoka ivi yi tirhana na yena ni vona swi nga bihangi. Ku biha hi loko ku fane ku u ta dlaya maxaka ni ri Ya va ya ku heleni. dlaya vatswari va helela so u yena evanghaneni ku a ni swi ta lava ngati swi lava ku dya swilo leswiya. So loko ku ve ku ri hi leswaku u khendla hi ku ya hi xitayele xa gogo va lava ku nga ri ku a swi dlayi munhu ende yena ku ve u na xivangelo lexi nga endla ku xi n'wi yisa kwele ayi. Ya yi twela. Ayi aya teka sweswi tekiwaka swona a vuya na swona i ta vona na switandzhaku yena a ri yexe. Ni ve shocked ngopfu ne loko a ku na ti-content creator ta ka Gaza ta ya ti ya bohela for ti-likes. Ni swi swi boxiwa kwala tivutisa ku n'wina amuweli kona ke. Ti-mic letiwani. A ya twala Mike. A ya twala mic. That's why nam gobozi loko a ta le ka mina ni ba xikhonge xin'wana loko a famba hey a va tshembisi vanhu lava. A va tshembisi vanhu lava. Ku na room yi nga ngheniwiku ka yena. Wa dzukela. Then a namuntlha futhi hi famba kahle ngopfu ku na kokwana Benny Mayengani. Before hi fika ka kokwana na Benny Mayengani xihisa lexiya ku na xihisa xi nge te xi twi ku Mikwembu yi ta pfula tindlela loko xi tleli na gogolelo. Xi ku hayi na mi kombela haleni Mikwembu yi ta kota ku pfula tindlela timhaka leti nga kona and then kusuka ka yona hi ya nghena ka ya gogo na Benny Mayengani kokwana leyi vulavula hlamba yin'wana. I va mali va tivaku kombe ma va nyika Mike yi ri yes mi ta kota ku hi byela ku yi ri kokwana leya final say ta vona dokodela laniwani because hi le ka Xitsonga hi le Xitsongeni. ya n'wina mi twisisa yini vulavulani a ku na mfundhisi wa n'wina musi laha or ni mo hlamuseta kota ku hlamuseta ku endleki so Benny Mayengani humese album right loko humesa album ivi ku va na kokwana van'wana va kha va vulavula va kha va rhuketela va ku mara ni ngoni nga vuli mara va ku Benny Mayengani u yivi ngoma ya vona Ikokongwa Mdlovu. yeah Ikokongwa Mdlovu va ma 14 bihala ka hina. je o vala ka n'wina va ma 14B Ino. i tlambi Hawa a hi ntlambi mara va tiyimbelelela. A va se tshama va humesa album ku fana na Benny Mayengani. tinsimu ta vona ti register-riwile Hayi khona mara va se wa yiva ku ta tiyimbelelela. vona ti nga register-riwanga u yi tlema njhani xi lexi nga kwako a na ha ri tsundzuku mara ni kule ni kha ni ri tiva risimu leriya i risimu va ti vitana hi xintiva ra xilungu ra ku ti folk music
a ti onwi hi munhu ho ti tiva ku ku fana ta gospel to tala tele msebethweni. so risimu leriya kokwani ve ri i ra vona Gaza Bosch. Okay. Mi hunguta mavito ma vanhu. Hey. a no malo yi ra hakela machaya Or kuna disclaimer. Oh, a okay. matwala All right. so se ni lava yi hetelela ka dokodela loko ku ri video la mi yi vonini i munhu a nga teka video kokwana va kha va rhuketela i kokwani vakulu I kokwani vakulu. as vatsonga swi hi veka kwihi mike Mike, aye ka ka dokodela. dokodela Kokwani lava va rhuketeli ngopfu. loko ni pfula ni vona kokwani lavayani a ku ri vusiku byin'wana mara ni chuhani ni tlhela ni nga ha phayi hi ku marito lama va nga ma tirhisa marito lama va nga ma tirhisa tanihi hi mutswari tanihi hi kokwani tanihi munhu lonkulu ni hi ku twisa ka mina ni vona nga ku a va fani va nga ma tirhisangi hi ku loko ku ve vona ku na swo karhi leswi va lavaka ku swi vula ka Beni tanihi munhu lonkulu ende Beni i n'wana ka vona a va fane vo yo endla ndlela leya ku va tshama hansi na yena va vulavula na yena kambe hi ku ya hi leswi vongo tinsimu ta vona a ti kandziyisiwangi a swi hambananga na leswi a kha ni swi boxa laha swa mfuwo wa rixaka ku na tinsimu ku na mintsheketo a hi swa munhu leswiyani ko va vutlhari lebyi byi nga va byi va kona kusuka ka vakokwani werhu so na tinsimu tetiya ta ndhavuko a ti na n'winyi loko tinsimu teta va kha va ti yimbelela laniwani ta ku ve tinjwarinjwa ku ha munhu a nga vula ku i risimu ra yena so loko Beni yena a yimbelela ivi yena a tatisa mindzumba liyani ivi ri tsakisa vona va vona ku se Beni u ri hundzuluxini va twa ku vava marito lama va nga ma tirhisa ni chuhini hambi mina hey ku na marito man'wana ni nga teka na ma tika ku ma huma hi nomo wa mina mara kokwani ni chavisini so a swi hi veka ni vula ku a swi hi tlakusi loko va ku tirhisiwa marito mo fana lama va nga ma vula ku va ta ku xi tlanga ndla swi xava nga xi boxa so a swi hey na chuhini so hi blame mani hi blame kokwani or hi blame muteki wa video hi blame muteki wa video ku na yena hi a hlohlotela kokwana ku kokwani mo ni mi xuta ku Beni a ta swi kuma ku Beni i munhu loyi a tivekaka u le ka social media hi ku loko yena yo vula ku kokwani va vulavula kunene va nga xutiwangi kokwani a va nge teki video hi voxe a va ta va nga kumangi matimba mara va hlohloteliwe hi vateki lava va nga tlhela va ti tumbeta ivi ku huma xikandza xa mani xa kokwana ka ha poyeleki vona ntsena va na vana va na vatukulu ku na vanhu loyi u huma hala ka voma swo u chana ku vula ku va huma hala ka yini hi mhaka ku ri va n'wi poyerini Hi kezile dog. Just a second. I think kuna comments to tala to huma ku hala mara a vele ku vulavuleni. Kun'wana hala a va swi twi lava loko va ka va vulavula. Cause vanhu le ku vulavuleni hala. Mina comment. I think lava xasa ku ti cool time le handle le Kuna cool time mali mun cool time. Ai nkomo ma xavisala. Makete rula maketa acha. Ngumlava acha mntamta shale ka. ngenzana Skoni bla Okay. Oh, kuna the cool time. Vala the cool time. Okay. Mere ke laba ka go ndi cool time. La utan kamera dia. Oh, nkom. no va ti cool time Va a ti hi cool nga lavi time. xava a hi ku va disturb Swile xiphaza. Mo la ku nxavise cool time. Kavanyetini. le ku a va jikajika mahlweni ka khamera laya Skoni xa ka Gaza Hiloko advocate va ku hiloko advocate no before kwalaho ma Okay. va twa Skoni xa ka Gaza ene ma wa rhandza ne mi va rhandza ngopfu ani. Okay. mo hi sukela ku jaha mi ri ku endla ka yini Hiloko advocate va ku ni offera okay advocate va rhangi va offera ti-couple letiya a ti ri ku trendeni ta Yeah. liya ya suit ya lava huma ka oversize mtititi
mi couple hala ka n'wina mi voni musi kwa munhu wa ka mtititi la okay vakamtititi so couple ya hala ka n'wina fika ku boyfriend umali su ti nga ri vhimba mkhwama ku rhangi ku trenda yoho ma yi tsundzuka ne so couple ya advocate Yes. advocate i lawyera yeah yi va offer ku va no hi ti 11 Yes. 11 12 13 va ta va ri senteni va hakele hotel ne sentin swakudya adventurous swilo hinkwaswo leswi va ta Hinkwaswo. endla the games everything food i party ya covered. swona that's why ni ku u rhandza ku dyela so swi covered swilo leswiya hinkwaswo ne Yes. se vi loko va vona ku ri va pfuni couple yin'wanyana at least Va lava ku pfuna yin'wana va heti futhi. xikolo se va ku na couple leyin'wana yi nge le ku trendeni mara swi tikomba nga ri swa xikolo a swi yi laya va yi rhandza se ni ta n'wi xavela laptop ti-calculator uniform tibuku Pensele. everything ti-guides everything leyi va nga ta swi lava for swa xikolo ne mara a ti si report eka grade 9 because lexi a ni vula ka grade 9 that girl va ku tisi report ka grade 9 yo pasa yes ya Ah. ti-term tinharhu ko hana leti yi nga huma a nga humesi va ka hambi o tisa yin'we leyi nga pasi a nga humesi yin'we hi vulavula hi yin'we phela kwa term yo lahla ku fana na term 1 loko wo za u tsandzeka ku pasa term 1 a swi tsandzili so guys n'wina hi relationship liya ni kombela va nga ta ndzi ku hi ku vona ka yena u vona nga relationship liya ta hela leyi va ri nga pimapimi ngopfu vanhu ku nga humelela yini mundzuku you never know mara ni twa nga ri layani ne emabofu mambirhi ma kokanaku hi ulu lexiya xa mfana xi yi tshika grade 9 xi tshiki ka grade 9 lexa n'wansati xi le ka grade 9 lexa mfana xi loko mhana lexa n'wansati va landza n'wana ku haye xi khoma hlongorisa mamazala hi banga ya i ntiyiso hlongorisa mamazala hi joini banga life leyi a ni ri na yona na mhana n'wana luyani ne a mna chef va ri kona laha a hi okay ri life na mhana yena straight va kha va rilela ku pfuniwa mi vonile ne xivi xi va byela ku va sukela ku jaha mhana xona sukelani ku jaha so vanhwanyani ni la nhwanyani sweswiwani a yimisa voko a vulavula ku ti twisa ku yini hi lava va nga yimisa laya lava va nga yimisa voko leyi endzhaku ka dokodela mike leyi le hansi hi kombe yi twalanyana yi kahle loko ku ri ku ma swi twanyana yi sharp ku na probleme ya line yo suka la ya leyi so loko ho yingetela ngopfu yi ta ndla leswi swa feedback yi ta ndla leswiwani alright mo tlakusanyana voice mi nga tongi ngopfu va na munhu mo tlakusa kunene voice what if okay comment ya mina leyi ni nga na yona hi relationship liya xo sungula lexi ni nga ta xi vula i ku vanhu lava hinkwavo a va helelangi punchline yo i ntiyiso lowu hinkwenu hi tsandzeka ku amukela no wu vona ku vanhu lava a va helelangi xo sungula ni sure ku na vona mhana yena sesi luya va vonini kusuka a ha ri ntsongo ku a nga helelangi wo chava ku tikumela mudende na swo n'wi landzelela sasa ya va kolota helelangi va ri two munhu Sa- wa mali a nga ta byela mhana yena ku ta yena ende munhu wa nomali a nga ta pfuka a yimbeleli hi mhana yena ku amaphuphethu a wa fani hi yo phupha vukati vo va n'wi phuphe swa kahle swa xikolo a ku tihelelangi mara loko mo kuma ku kaya sesi ne ice cream ya bakita mina yona mi kuma ku le ka boyfriend kona mi nga endla njhani? jikeli vatswari mara vatswari ke va jikeli mhaka ice cream lexi hi faneleke ku xi amukela as gaza i ku i vanhu vambirhi vo ka va nga helelangi okay mjita un'wanyana a nga vuyisa a ku na mjita a nga kidnapa n'wana wa vanhu ku a ta hlamuseta vonelo ra yena wa mi teka vana wa vanhu majita mahluli okay un'wanyana mahluleki Hina hi cha word of the day. Hi chava word of the day. a ku na un'wana a lava ku nga va na sei veri va cha commenta la mi right majensi Hina hi chava comment u to twa munhu ku dokodela ntshikani ku chaya. hayi to xinapa kunene a nge vuli sweswo hi ku vona ka mina ne yes I think challenge leyi a yi sungulangi sweswi because loko mo landzelela kahle history liya ne
yi sunguli khale n'wana loyi a nga sungula ku baleka kaya sweswi xibaleki xa ndhuma. so hi maxava mina ni twa nga ri na sesi maybe hi nga za ni tshemba sesi laya loko va ku ri swi ri sasa yi kolota vana lavaya Ya va kolota yi va kolota mudende lowukulu ne. so swi ri ya swi kona ka gaza a hi na ku yi ahlule hela kwalaho vo ka va nga tlharhangi kahle Okay. mara hi n'wina mi layekaku loko va va life hi n'wina mi joyinaku Okay. pastor Dimension. Hi loko. Pastor Dimension vana xithivulu hinkwaxo. mara a mi naveli ku hanya ku fana pastor Ma swi navela? hlahla a wu swi naveli why One, two. Yes. Yes, Yes, girl. Miguel. Yes, girl. Oh, me ku ze ni nga swi navela ni. I mhaka ku a ni ku na maheveheve lama vanhu va ma vulavulaku mayelana na pastor. And pastor i mfundhisi loyi a faneleke ku va a rhangela vanhu. And at some point loko va fanele va yima pulpitini va chumayela pastor ivi se mundzuku mi kuma ku va endla swin'wanyana leswi vanhu va swi vulavulaka va swi vona hi ndlela yin'wana a swi fambisani mhaka ku na vona n'wi yo se Sorry, Miguel. U nga vi emotional. a ni emotional Sorry, Miguel. a hi chava ku trenda kuna a ku na ku trenda A mi nga ka chavi. You are safe. Kwa munhu ka Gaza a nga ta mi sukela loko mi ri na yini. Gaza Okay. hinkwayo. Think about anyone. okay. Think about anyone ka Gaza kwa na wun'we. Mi safe. So loko va kha va swi endlisa leswiyana ni swi na ku chuhisa nyana a ni swi tivi nga swi veki hi ndlela yihi mara swa chuhisa. Yeah. okay so if ni nghena kereke swi wrong ku ya tlabini swi rhongo ngopfu okay it's fine okay mo hi twa safe all right hi ta veka laha ho hi ta vuhi ya hlamula a swi rhongo wait ya Okay. ku va mfundhisi a ya a tlabini ni a swi rhongo ntsena a nga fiki a tekiwa tivhidiyo letoto loko se a yima phulputini na hi ta n'wi languta hi hleketa leswi hi nga swi voka tivhidiyo letiya a va swi endli mara va nga swi humeseli erivaleni hi ndlela leyo se munhu un'wana na un'wana loko a va languti a nga ha voni picture leyo a hleketa swi swa kereke a hleketa mnandzi se mara Okay. A va enjoy. meaning ku ri ya mi nga se va tekela mic mi nga se va tekela mic mi nga se va Okay. tekela mic Okay. sesi ni ta rhanga ni vutisa question leyi ma nge kereke no embaza Nembaza. meaning ku mi vula ku ri munhu is better a endlela swilo tikhoneni a nga voniwi vanhu swi endlaka swilo swi va right Hi swona mi vulaka swona. swi rhongo okay eya swi rhongo Rongo i rongo. hikuva ku va mfundhisi va yima ka pulpit va vulavula a va yimeli hina va representa xikwembu so loko vona va ya tlabini na vona a va yeli hina i vutomi bya vona se vona va fe va chuza ku ri va wela ka vufundhisi or va wela ka ku ya a tlabini se swi rhongo Okay. kumbe va wela ka ku famba va ka vacation va sasata Ivi xivutiso va i ku loyi ku lava ku a twa ku ingaku swi rhongo loko ni famba ni siya nsati wa mina ka vacation. A fambi na yena yena. xivutiso i ku mfundhisi what if va ya kerekeni va ya ku wineni ka ti-souls Va ya kerekeni va ya? va ya ku wineni ka ti-souls kwale a tlabini a tlabini va ya ku lavalaveni kwale ku va ta kota ku va ponisa Laha hi va hi dakwini laya. Laya hi dakwa xipurasi. Hi ku vona ka mina swi rhongo ku va mfundhisi a ya kerekeni Ivana, swi rhongo ku va mfundhisi a ya kerekeni. Mfundhisi swi rhongo ku mfundhisi a ya kerekeni. A swi rhongo. Ah, like without no problem. swi rhongo ku va mfundhisi a ya tlabini Oh.
hikuva loko i fane i ya ekerekeni i fane i va i karhi mahanyelo ya wena ma fane ma koka rinoko ka vanhu lava nga le handle ku va ta kota ku ku landzela se loko va ku vona tlilabini there is no way ku va ta ku landzela na vo va ekerekeni va kha swi ta ku loko ripela wena i rhanga i jika halawa Okay. ya swi vula ku na mina kahle ni fanele ni cinca maendlelo ma swilinyana ni mara ni Yeah. cince masiku lawani because na mina ni nge kereke phela Xichayi xa organ. Vanhu lava va nga le ka worship team. ka TikTok ni character yo tala leyi mi yi vonaka laya yi hambana na mina loko mi ni vona a handle Okay. na nyuma no nyuma phe mina loko munhu vo kahle straight so ni munhu wo nyuma so mara va swi tiva hambi ko endleka yini na yini character ya mina a ni ni byala hambi ko endleka yini na yini Yes. mara a swi dumisi swin'wanyanyana so Okay. A swi dumisi ku yini? A swi dumisi ku yini loko swi duma? movhe mi hlama swi tiva Leswi a swi dumisi swona a swi dumi ku vona na Pastor Dimension va pfa va famba swin'we ende swi dumi ku isesi boti n'wi mirini mi va loko mi va langutisa mi va vona njhani va ri va tlangela vafana na banyana va ayinana vafana lava mi swi vonisa ku yini n'wini hi free hinkwenu ne Hi free munhu a hinkwenu. veki vonelo ra yena a ku zi ku ri na nchumu yo chavisa n'wi loko mi n'wi langutisa Oi. a mi voni munhu wo bathanga la kuna a ku vulavula mina na munhu a yima vula va chava hi Okay. So, la ku twisa xivutiso no twa bafana na banyana xivutiso xi ku yini kahle ka timhaka to bathanga ni mi twanga kahle Okay, a ni ku n'wina mi swi vona njhani hi ku veri i munhu wo bathanga ni munhu wo bathanga mina na ku byela wena wa switwa a va vula mina a va vula yona ngwenya mi vutisa mi ku ri n'wi mi ni mbona mi va njhani vona Mi vona njhani njhani, yeah. yes na mi ni ta veka ra mi na ha ri vona ku va zoomini ende n'wina va so ma swi kota ku vona vanhu vo tlangela bafana mi nga yi hembeli mi nga yi mo mi ni mi byela ni yes lexi mi fanelaka ku xi tiva kusukisa namuntlha hinkwenu lawa mfana kumbe munhu wa xinuna loyi a nga friendly ka munhu loyi a nga gay a nga va ri busy na gay n'wi lava vo va nga swi lavi ku tuma va ri kusuhi na gay va na ti-insecurities because va tibyele ku xihundla xa vo xi ngo huma nkarhi wun'wana na wun'wana so loko ma vona munhu a kha vulavula ku biha hi gay loko yi kha yi hundza mi tshame na yena mi nga n'wi yingiseli leswi swi endlaka loko ku hundza awara ya nkaye so lava va nga friendly ka ti-gay va innocent I know na swi tiva a mo hi koka a ndzi mi koki serious ko va ntiyiso ma swi tiva ku why like a va voni xi xa rhoko ku va tikuma va kha va coexista na munhu loyi a nga gay and va voni and like a va na mihleketo liya leyi munhu loyi a hanyaka na ti-gay a yi hleketaku that's why ni ku yeah ma swi tiva ku van'wana va chava yini se vuyani ka mhaka ve magangisa vo n'wina se vuyani ka mhaka mina mi ni vonisa ku yini mi n'wi vonisa ku yini ta vuya ka liya i va gay okay ni khometa mi ya hi yo vo va confirmile na i byeli no tlanga i munhu wo n'wanuna wa ku rhandza vavasati wa ku tirhisa vavasati u tirhisa thini a nga be swithinani maxava a mi laveka vene rin'wana mi right kuna van'wana va kha va vulavula la la ta ku ni yisiwa ka gaza boxa se va lava swihundla hi feel free a no bula feel free va twi loko ni ku ha na foliya va nga yi bala ya ve ri tshamelo oh na fole ni nga yiba fole yo tshama so ish kwa ku matani ima ma tshamelo ra n'wanuna hi leri mani vona mina since ni tshame so twanani misa loyi a nga le tshama a va ka a business meeting se that's why u tole ku tshama nga ri wo dya nyama ya nhloko ma vo
a nga swi tolovelangi swilo leswiwani Okay. mara ka ku vuya ka mhaka leyi ne vanhu va ze va ku mina ni abuse un'wana munhu but a ni nga n'wi abuse a no endla ti-comment mina ni munhu lowa ku ni endla ti-comment loko hi xixo ka a nzondi munhu ma yi twisisa Yeah. hi nhlahla a nzondi ni ku why munhu a tumbela cause u n'wi hanyisa ku bava ma twisisa na vanghana vo tala ngopfu va ti-gay and na problem na You're one of them, Tlahla. yeah from today Yeah, from today. yeah Hola. Masita. Yeah, aye madlweni. Okay, yi komba yini la? Abatololang phone udura. Ani tolovela. Braces competition. Aku ri na competition yin'wana yi nga va kona I think 3 months back ka Facebook va ku ri follower sharani picture leyi ya ti-braces leswo vekela la mantinini la. Hi un'wana wa ka Gazo Dome. Vanhu lava va heli va nga tikumangi se va byeliwa ku laveka mali. Matitwa timhaka ta Hi loko mina ni nga na nomu ngopfu. No vula vanhu by letter of demand. Okay. My letter of demand 3 times. Yeah. So lucky enough, Lawyer. my lawyer hakela. Okay. So Nwina, do you think ku ri ka Gaza ti content creator ta use vanhu lava ka va nga dumangi na? Ta mi user ne? Hi ndlela ya njhani? Yeah, namuntlha ku ri hateli hlahla xe. Hlahla. Yeah, Tlahla. Hina va use ngopfu vuton'wini shem mo ni mi hlamusela ni nge vulavula nge mention mavito ma vanhu ni Yes. ku na content creator yin'wana na ntlambi yin'wana vo duma va nga tshama vala ku ni use ku ka ni vhe mani tlelanga na mabutsu nxili so vanhu lavaya I think va tshama ni texting last year loko hi ya ku hele ka lembe va ku va lava ku ni va promotela swilo ne swi katsa na swin'wana swi katsa na tinghoma swin'wana swi katsa na ti-brand na swi swa misisisisi ma vo so munhu a ni byela timhaka to ku va a ni transportela kumbe ku va a ni paxifyela swilo leswiya i lava 200 rand ene a ku benefit mina loko mi ti-followers ta mina ti vona product ya yena ti rhandza mina ti hela ti rhandza na product liya so va ni texta va ni byela timhaka to ni fanele ni va nyika 200 rand yo paxify ivi ni ala ivi lowun'wana lowo cina loyi lowa futhi hi swi nga vava loyi ni ya vadleka kwahala kaya kwahala aka bungeni kwahala kaya a ku ri na event a rivolwa in ni teka nguvu ya mina leyo ya wasi na basa leyi Hi lowa wa lumba. yena lweyi na hakerini luya lweyi na hakerini last year Okay. a yena shem ivi ya loko heta ku performa a rivolwa in ku tsutsuxa na swimpfulani no i nghene hi kwihi handle ka movha ni n'wi vona no sa ni omina swingubyani hi mina luya kaya ni ka ku nkarhi wolowo tithekisi ti herile like hina fe hala ka hina ni ve ni kuma lefiteni ya kaya so ti-influencer na ti-artist va use va lave tleni na mabutsu futhi u tlhariha Okay. Ti-content creator ma user. Content creator my user. Mara loko mi lava ku va na justice for sweswo ne vulavula na mina believe me by tomorrow ta mhakeli munhu yaloyo. Hi byeleni ku i mani mi ta hi byela ku i mani loko hi huma laha. Mo vulavula behind Ku ta va na u ta justice. mhakela. Ku ta va na justice. I'm Yeah. tshembisi. Ku na timhaka ta Jiwani ingaku a nga la ku ti khumba kahle. Mi ready? Okay. Ku na timhaka ta Jiwani u le ku trendeni ne. I le ku tlakulakuleni ka swinhwanyatana. I vu tlakula tika, hey, tlakula ha. So van'wani ve ri ku na risimu ro karhi ri lingele ku promotiweni mana van'wani va ku ri yi personal. N'wi mi yi vona njhani? Mara mi yi vonisa ku yini vhele? Marketing strategy sweswi wena i nga pfumela okay ti tekiwa ti veka titangwini ta nsati wa Jiwani se siluya a ri na Jiwani va tshami va endla vudobori vuhakatimba swa straight hi vulavula swa serious sweswi Hala. we i nga pfumela i vona boyfriend ya wena yi tlakuli ex ya yona hi ndlela liya
ni nga yi boxa sesiluya ni nga boxa vito ni nga vulavula hi mavito Vulavulani sis. mi ta ni defenda musi loko vanhu vulavula ka TikTok. vulavulani mi nga chavi Hi ta mi defend, mi nga chavi. sesiluya mi vula ku mi ngo va endliwa ka timba right hi ku hi vo va nge le ku tlakulanini. Yes, yeah. i nickname a vito ra yena. Nickname a vito ra yena. Okay. Mbula sesi lavaya mina ni vona hi nga ri i marketing strategy because loko ni cheka ka TikTok na nsati wa G1 va swi postini swona swi sweswiya a nga kotangi vanhu lava va khomentelana le ka swi swa kona va ku ye mantsongo mani hulu ku ya hi mina ni i marketing strategy. U tshame u va na boyfriend mi rhandzana 2 years or 3 years nyana? Okay, fine. Ani very marketing strategy. Marketing strategy why sim at deleting iva tlhela ku yo hekiwa. Loko sweswi account yi hekiwini ye swa deletiwa swilo. Hikuva swi ala swa ha ri kwalaya. Okay, if in marketing strategy ani why G1 a post ka Facebook aku na ku tshemba ku mi tsakini a mention Philani na CMC aku ni sure ku mi tsakini leswi mi nga edit hi mhaka ku nsati wa mi se i fambe swi ku yini ni swi vonini namuntlha and the satanga fambangi. ni komba ku hlamula lo wa marketing strategy. Yes. Loko a ku ri marketing strategy why ka ti-picture letiya ku ciciwi ti-outfit a va ta va xuti picture ya yi one even then va posta yona se layani vo va cici ti-location na ti-outfit swi nge vi marketing strategy leswi va nga swi endlisa swona. Swi personal a swi na vo marketing strategy. ma vona loko mi analyze that's why mina vanhu vo tala mi kuma ku loko ni analyze xilo ne Yes. va heta va ni teva ku hi kombe ku u deleta kam And then Why? kuma ku share with vanhu vo tala ni ka rona. analyze hi vuenti mara a ni nga vuli ngopfu ku i marketing strategy ntsena or kanjhani a ni se va xo ngopfu but lexi ni nga fika ni xi vona sweswiwani Yes. swilo swi na ku planiwa ndzeni hi reason leyiwani va cinci ti-outfit is fine ne va cinci ti-outfit mara hairstyle ya nhwanyana a yi cincangi ti-earrings ta nhwanyana a ti cincangi na lexi a xi vekeli lavokweni laha xa yellow a xi ku komba ku a ku ri ndhawu yo karhi lava nga ka yona for swilo leswiya a xi cincangi wena loko wa ri nhwanyani u nge eka tindhawu to fika 4 mara u kha u tirhisa ti-earring tin'we so mara hi nga tlhe hi vuya hi leyiwani ndza vona endla vakatimba byin'wani ne Yes. yona endla vakatimba byin'wani ni planisa munhu wun'wanyani ku pfala manyala lamaya man'wani ma nga le ku teni lama ni nga ma endla ka ndhaku Yes. se swi possible ku nga ku ri na manyala ma nga endleka but then ku ma pfala you create something so kayele I ho conclude ku for now hi ta ka hi vo plana Vo yo plan. because a hi nga tivi ku ri na ngoma yi nge le ku teni Mara ni voni ivi di posting one G1. Di post cover. Yi vulavula yini cover liya? Di post cover. Ku komba ku na ngoma. Yes. Anti ku album. Kambe ya gaza bocha yi humerile. yomi last year Swi hi ka huma ka swona kha hi pfala ku hi ta hatla hi ta sina nkarhi wi bi ngopfu ku na Henny la vanhu vo tala va complaina ve ri Henny u twa hi nsati Doc. va vilela ku Henny u twa hi nsati swi kahle ngo leswi va swi endla ku Henny na mina tanihi dokodela loko no kuma munhu loyi na yena a nga twa ku hi mina ni nga ti ba xifuva hikuva vavanuna swi endla ku yini ma n'wi vona Henny Henny a nga hala na hala swi endla ku wa hlonipheka Henny hi mhaka ku u twa yini hi nsati se mara loko o twa hi majita a twa hi vafana a nga ta fika laha a nga fika kona namuntlha a nga ta aka u na muti hi mhaka nsati lowa yena so hina ka Henny hi vona boti loyi a nga vupfa hi vona papa loyi a nga vupfa a nga na vutihlamuleri Family man. leswi swo tala leswiyana ni
hambo ku hleka na Dr. Thomas Hasanchoko va vula ku loko u lava ku rhula u ti tsakisela nsati. Inkomo dog. Okay, kuna un'wana. Sezaza khoma mic ya mjela va tsakisa. Okay. Come on. Gaza Boxa na xivutiso ka n'wina. Kata Yeso u kwihi? I khale nyana swi yo wihi? Kata Yeso u kwihi? Kata Yeso kona. Mi nge n'wi tivi. Leswaku ri na maveriveri mo va mi tshikini ke? A xivutiso xa kahle ngopfu. Xa kahle. Xa kahle ngopfu. Ta ka munhu wa right. Ta ka munhu wa right. Ma vona social media ne? Mi famba careful hi social media. Leswi mi swi vonaka social media mi nga swi tekeli enhlokweni. Swi nga endleka swi nga ku ri ntiyiso, swin'wana ku ri mavunwa. Ma yi twisisa ne? Vayisa lava hi vona ni tshamaka na vona lavawani. I remember n'wana a fika ku ve Gaza Boxa u tshama mukhukhwini un'wana swikwihi so ne? Yes. Ma twisisa? Why? Cause unpost ku ni tshama kwihi ku humela yini hi mina, more especially ka leswi va vanhwanyana leswiwani. Loko ti beef ti sungula ne mani va viwi don't beef mara ku va beef n'wana wa vanhu swa vava. Ma twisisa nyana? So ku protecta munhu wa wena wa n'wi tumbeta. Kutani loko u endla vahakatimba a ku na la nga ta n'wi delela. Ma yi vona? Inkomo. So hi yo yaleyo mhaka. Kata Yeso kona mi nga vileli. Ku na yin'wana Kuna futhi. comment la. Ku na yin'wana futhi. Yerini. Right. Komentani mngazi mchava. Mga chava. Komentani. Ho pfala futhi. Ngirili. Va ri ku na xivutiso la. Okay. Message ka. Yo. Message wa moya ka Gaza Boxa. Anse hila na sweswi. Ai, ndlela yeyo. U fa yin'wana wa vanhu. Ai, ndlela yeleyo kasi mjani na? Okay. A ku ri na nkama wun'wanyana a ku ri na a na ha swi tiva ku ri yini ka Facebook. A ku ri Gaza Boxa va ri na moyelo wo hi posta loko hi commenta. Va tshama va ni posta na swimbilu ya mi ya vava. Ni ta apologize mi nga vileli ni huma la. Ni ta ka n'wina straight ni ta apologize. Ne? Ende Se ene xivutiso i ku no it's a pfala ni ta apologize but on a serious note a ndzi tshama ni sukela munhu na wun'we na siku na rin'we ne ni n'wi attack-a nga endlangi nchumu ku va ku ri na something or ku ve na misunderstanding. A hi tweni xivutiso. a ku ri na misunderstanding cause mina a ni lo mentiona munhu a ni nga vulangi nchumu ka comment ya kona se na hlamala ni tlele na ni pfuxiwa hi tikholo va ri hi le ku trendeni masesi. Mi nga vule ni ta apologize lowu hi huma lawani kumbe in public I apologize ni sesi mi hola na loko ku ri mi ha munhu ni ta mi fasela munhu mi nga vileli. Hi nga nyika masesi a byela ku ri a trendisa yini. U te yini Gaza Boxa? Gaza Boxa chingela wiki ya mina. Ve va kombela mi n'wi baza. Oh ni mbaza. A ku ri picture yin'wanyana mbele bomba jacket ya mihlovohlovo yin'wanyana na sweswi a na ha yi mbali. Sorry. Mi tshame mi yevule vula straight ku mi tshame mi yevuliwa. Wa cina zebra hi munhu a ku a na ambali rokho leyiwani ma twisisa mara xi fanele ku mi xi tiva loko mi lwa na munhu ne munhu a nga tirhisa xin'wana na xin'wana hambi xo xi ri xi kahle ne ku mi twisa ku vava hi xona. Yes. Ya hambi mo mi saseke mi bihi makeup ni nga huma hi makeup ya n'wina yi ri kahle ni ku a yini and loko ni na ti-followers to tala ni na ti-fans swi easy ku ni mi attack-a cause vo tala va ya ku hlekeni ma vona mi kuma ku mara a swi za swi pfuna nchumu swi leswiya. Ma vona. A swi na mhaka ni ta apologize. U ta apologize. Guys ni rivala ku subscribe mi share mi ya mahlweni mi kha mi hi support-a la ka Hlangani Gang podcast ya A ni ta xave tibiya hi yona na. Shirin. Very valava proper apology. 500. I swi amukelini mara hina fayini ya tixatheo. A na ha ri ku swi tweni. Lexi nga helela va ri va swi amukerini. Okay. Va swi amukerini. Va xava. Ikesini. Yeah, so guys mi nga rivali ku share mi subscriber podcast yi ta va yi ri kona hi Tuesday. Famba mi ya vona mi ta ti vona kwalaya na swilo hinkwaswo leswi kha swi nga endleka mi ta swi vona. Yes.
hi Tuesday. Hi Tuesday. Yes. Loko ku ri ko ri ku tlatleni u ya ku hume. Competition. Yeah, and kuna competition guys ne. Competition hi leyiwani. Mara I think ita endla ka ti-province to hambanahambana because laha hi le Limpopo a Gauteng ita endla loyi a nga ta kuma 10 subscribers hi ya na yena ka lunch gang leyi hinkwayo a mi xava swakudya hina hi meka sure ku mi fika leyi hi nga ta hi kha hi dya kona lunch loko ku ri hi ta ka spare hi fika hi mi xavela leswi hi nga ta dya ka spare loko ku ri ku na buffet kwala hi ta kwele mara a hi la munhu wun'we un'wana na un'wana u tisa 10 plus ku ya a henhla wa ti-subscribers leyi nga ta ti subscribe-ini hi mhaka yena ivi hi ya ka lunch na yena. A mi swi tsakeli ku famba na hina hi ya dya. Loko mi byela munhu loyi a subscribe u fa screenshot a mi sendela n'wi mi ta fodela ka hina. Good. Hi ndlela yaleyo hi ta va kha hi famba se ho pfala. A ku ri timenemene ta ka Gaza ne. Ti famba kahle na Hlangani gang and then partnered with Bungeni in. DJ. I found. Maybe mi nga va nyiketa na nambara yo subscribe ka yona ne. Yeah. Hlangani gang is 067 067 028 4755 4755. Hi lava fanele va senda ko ti-screenshot ne. So ka the next episode ya timenemene ta ka Gaza. Na ti-pictures ta n'wina a hi la to. So swi vula ka the next episode ya timenemene ta ka Gaza yi ta va ka hi huma laha screenini laha nambara leyi. Okay. Nambara ya 067 va tlhela va yingeta 067 028 028 4755 4755. A ku sendi ti-view once laya. I rate it. Nambara leyi a yi tirhisiwi kwala yi tirhisaka la ka hina hi nga laha. Hambi Gaza Bosch, hambi Mgobozi, hambi lava nga hala ku hana n'wana yi tirhisaka. So yina ku na laha yi tirhisaka nga ri ku kona ku laha. So mi nga sendi ti-view once. Yeah. DJ. Se na loko mi ri na ti-question mi ti lavaka mi ta senda kwalaha ti-voice note. Loko na leswi mi lavaka swi tiva na loko ri na lava ho hetiwa hala mi lava ku confessa ku ngo va mi hetini lava nga hala mahlweni ma senda kwalaha ta swi tlanga ka ti-episode leti landzelaka. Inkomo. Hi swona. Danko.